Mwiriwe neza, amakuru ni meza. Aho mwiriwe amakuru ameze ate? Nanjye amakuru ni meza. Uyu munsi rero tugiye kureba inkuru iki kinyamakuru Gate of Wise gikorera kuri internet cyashyize hanze. Ese aho ngaho mumeze mute? Pi muri kuyimayininga gute? Ese ibintu ni amahoro? Ese muri kubona ibyo musabwa byose mwarabikoze? Tugiye kureba rero iyi nkuru iki kinyamakuru kiboneka kuri internet gateofwise.com cyashyize hanze ku itariki ya 16 ubwo ni umunsi w'ejo, ivuga ku mushinga Pi Network wakozwe cyangwa wazanywe na Dr. Nicolas Kokaris na Prof David Maziere, wazanye umushinga cyangwa ikoranabuhanga rya Stellar Consensus Protocol. Tugireho gusoma iyi nkuru twumve ubuhanga bw'uyu mushinga, twumve ibyo aba bagabo bakoze. Inkuru iravuga iti: ubuhanga bw'umushinga wa Pi Network, Dr. Nicolas Kokaris na Prof David Maziere gushyiraho ubukungu bushya bw'ikoranabuhanga. Nkwibutsa, niba utarakora subscribe, kora subscribe kuri no channel ya Jingo Nyemazi kugira ngo dutangirane ibintu byose bimeze neza, kugira ngo utazajya ubura makuru. Reka rero tujye mu ngingo nyamukuru. Dr. Nicolas Kokaris PhD cyangwa Dr. Igitekerezo cyiza cya Pi Network cyaturutse mu bwenge bw'inararibonye Dr. Kokaris wihaye intego yo guha abantu ubushobozi bwo kwitabira no kuyobora ubuzima bw'ikoranabuhanga ry'ejo hazaza. Intego ye yagezweho abinyujije ku ikoranabuhanga rya blockchain rigendeye ku kwishyura hamwe kw'abayikoresha, ryagenewe kuba ryoroheye buri wese. Ibi byavuye ku gusobanukirwa kwe n'imbaraga za blockchain mu gukora impinduka zifatika mu buzima bwa buri munsi. Ivuka rya Pi Network. Pi Network ntiyavumbuwe mu ijoro rimwe. Ni umusaruro w'ubushakashatsi bwimbitse n'umuhate wo gukora ikoranabuhanga ritari ryoroheye gusa, ahubwo ryari rigenewe bose, nubwo baba badafite ubumenyi bw'ikoranabuhanga cyangwa ubushobozi buhambaye. Nubwo blockchain ifite imbaraga, rimwe na rimwe isa nk'ituranye n'ubumenyi bw'abasanzwe. Dr. Kokaris ufite ubunararibonye bukomeye mu ikoranabuhanga yabonye amahirwe yo gukora urubuga rwizewe kandi rworoshye gukoresha. Yazanye igitekerezo cyo gucukura Pi, uburyo bworoheje cyane ku buryo umuntu wese abukoresha kuri telefone igezweho, smartphone ye gusa. Bitandukanye na Bitcoin isaba ibikoresho bihenze kandi ikoresha ingufu nyinshi. Pi Network yashyizweho ku buryo idahungabanya ibidukikije kandi yorohereza abantu bose kwinjira mu isi y'ikoranabuhanga. Impinduramatwara mu gucukura uko bitandukana na Bitcoin. Kugira ngo umuntu yumve uburyo Pi Network ari impinduramatwara, ni ngombwa gusobanukirwa uko itandukanye n'andi mafaranga y'ikoranabuhanga, cyane cyane Bitcoin. Bitcoin nka sekuru w'amafaranga y'ikoranabuhanga yahinduye imiterere y'ubukungu bw'isi, ariko inzira yo kuyicukura isaba ingufu nyinshi cyane kandi n'ibikoresho bihenze byagoraga benshi kuyigeraho. Pi Network nubwo bimeze bityo, itanga amahitamo ashyira imbere ibidukikije kandi byoroshye. Gucukura Pi ntibikenera ibikoresho byihariye cyangwa gukoresha ingufu nyinshi. Ukeneye gusa smartphone, bituma agira amahirwe ku bantu bashaka kwitabira impinduramatwara y'ikoranabuhanga nta nzitizi za tekiniki cyangwa iz'ubukungu. Prof David Maziere PhD, umuhanga watanze igitekerezo cya Stellar Consensus Protocol, mu gihe Dr. Kokaris yibandaga ku gukora urubuga rufunguye kandi rworoshye gukoresha. Prof David Maziere PhD yazanye guhanga udushya mu bijyanye n'amasezerano y'ubucuruzi. Nk'umwanditsi w'ikoranabuhanga rya Stellar Consensus Protocol SCP, Prof Maziere yahinduye uburyo ubucuruzi bw'ifaranga rikorwa ku isi yose.
Stellar Consensus Protocol ni uburyo bwizewe bwo kwishyura byihuta kandi butanga ubwisanzure haba mu buryo bwambukiranya imipaka cyangwa imbere mu gihugu. Stellar Consensus Protocol itanga umuvuduko mwiza w'imyishyurire kandi ikanagena ko ibikorwa by'ubucuruzi bikorwa ku giciro gito cyane. Muri iyi si ikomeza kuba mpuzamahanga, aho ubucuruzi bwo hanze y'ibihugu buba bukenewe, Stellar Consensus Protocol itanga igisubizo gikenewe ku biciro bihanitse n'uburyo buheze bwa banki zisanzwe. Pi Network kwihuza ku bufatanye mu guteza imbere ejo hazaza. Ubufatanye bw'aba bantu babiri bwakoze Pi Network ikoranabuhanga rifite icyerekezo cy'ubukungu bworoshye kandi burambye. Urubuga rukoresha Stellar Consensus Protocol mu kubungabunga ibikorwa byayo, bikemeza ko buri gikorwa kibaho ku muvuduko wihuta kandi mu buryo bwizewe. Ibi ni intambwe ikomeye ijya mu cyerekezo cy'ahazaza, aho abantu bose aho bava bakagera bashobora kwitabira ubukungu bw'ikoranabuhanga ku isi. Impinduka za Pi Network ku isi. Mu gihe Pi Network ikomeza gukura, ingaruka zayo ku isi zigaragara cyane. Ni urubuga rufite porogaramu nyinshi zitandukanye n'udushya dutekerejweho n'umuryango mpuzamahanga, n'abakora porogaramu bagenda barushaho gushishikarira gukora ku rubuga rwa Pi Network. Urwego rukomeza kwaguka, rutanga ibisubizo ku bibazo bikomeye ku isi. Ahazaza ha Pi Network kugana ku isaranganywa ry'ubukungu ni icyerekezo gisobanutse neza. Hamwe n'ikoranabuhanga rikomeye, Pi Network ifite ubushobozi bwo kuba imbaraga zikomeye mu bukungu bw'ikoranabuhanga. Urubuga ntirutanga gusa ibisubizo by'ikoranabuhanga ryateye imbere, ahubwo rugendera no ku murongo w'imibereho myiza yo gukora isi irushaho kuba nziza kandi ikungahaye ku bantu bose. Gushimira abahanga babiri, Dr. Nicolas Kokkaris na Prof. David Maziere. Uko Pi Network ikomeza kwamamara, isi izarushaho kumenya uruhare rw'aba bahanga babiri b'ingenzi. Dr. Nicolas Kokkaris na Prof. David Maziere bakoze ikintu cy'igitangaza. Umushinga ugiye guhindura uko dukora ubucuruzi n'uburyo tubona ubukungu bugezweho muri rusange. Abapiyoniye mwitabire ejo hazaza. Abapiyoniye b'isi yose mwitegure ejo hazaza h'ubukungu bwa Pi Network. Twizihize uyu musaruro ukomeye kandi twitabire urugendo ruzadufasha kugera ku gihe gishya cy'ubukungu bw'ikoranabuhanga ku isi. Murakoze rero, iyo niyo nkuru nari nateguye twasoma kugira ngo turebe uko ibintu bimeze, uko aba bahanga bazanye iyi mishinga kugira ngo ihindure isi y'ubukungu uko tuyibona, mbese tuyikoreshe mu bundi buryo. Murakoze rero, ni Jingo Nyemazi. Iyi nkuru niba yakuryoheye, nyandikira hasi ngo iyi nkuru itumaze amatsiko, iyi nkuru hari icyo iduhinduriye ku buryo twari tuzi Pi Network. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Mukore subscribe, dukomeze dutere imbere, dukomeze twaguke, kandi ntuzigere ureka kumayininga, ntuzigere ureka gukora ibyo usabwa. Bibutsa ko KYC umuntu wayihawe utarayikora, iminsi isigaye iri kubarirwa ku ntoki. Umunsi ntarengwa ni kuri 30 z'ukwa cyenda. Hari ingero z'abantu mfite bagiye bahagarikirwa konte zabo bakazisiba. Mu by'ukuri rero, ntukine na Pi Network, ntukine n'aya mafaranga, kuko wazicuza ubuzima bwawe bwose. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe. Ciao ciao.